Mwiriwe neza nshuti za Afrifame TV aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana kandi reka twizere ko mumeze neza mwese kandi nawe utameze neza reka mwizeze ko uraza kurushaho kumera neza byose no kubera Imana. Hanyuma inkuru tubafitiye nuko abasirikare babiri ba Uganda bakatiwe urwo gupfa nyuma yo kwica abasivili muri Somalia. Abasirikare babiri bo mu ngabo za Uganda ziri mu butumwa bwa Afrika yunze ubumwe bwo kubungabunga amahoro muri Somalia AMISOM bakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica abasivili 7 mu gihe abandi basirikare 3 bafatanyije buri wese yakatiwe gufunga imyaka 39. Ibi byaha bakoze muri Kanama 2021 babihamijwe n'urukiko rwa gisirikare rwa Uganda ishami ry'i Mogadishu muri Somalia aho rwemeje ko bishe abasivili ku bushake mu gace kitwa Goweine. Aya makuru yemejwe na Minisitiri w'Ubutabera muri Somalia Abdul Kadir Mohamed Nur mu kiganiro na Voice of America Somali. Aho basirikare bari basanzwe bakora uburinzi mu muhanda munini uri hagati y'agace kitwa Beldami na Goweine ngo bisha abaturage barashaho amasasu bari guhinga mu murima, aho AMISOM ivuga ko ababishwe ubwo abasirikare bari mu mirwano n'abarwanyi ba Al-Shabaab. Nyuma y'uko bishwe n'abashinzwe kubarindira umutekano abaturage bo muri aka gace byabateye umujinya barigaragambye basaba ko bahabwa ubutabera. Ku 13 Ugushyingo nibwo urukiko rwatangaje imyanzuro y'urubanza yishimirwa n'abavandimwe babiciwe. Umwe yagize ati nubwo bwose nta munyamategeko twunganira twari dufite, umwe muri twe n'abasirikare 6 ba Uganda bahawe uburenganzira bwo kubashinja mu minsi 2. Twishimye cyane icyemezo cy'urukiko kandi twizeye ko imiryango y'abiciwe izahabwa impozamarira. Abasirikare ba Uganda bari mu butumwa muri Somalia bafite ibirindiro mu murwa mukuru wa Mogadishu muri iki gihugu ndetse no mu gace ka Shabelle kabarizwamo uduce 2 biciyemo abaturage ubwo bari mu rwano n'intagondwa za Al-Shabaab. Abasirikare ba Uganda babiri bashinjwa kwica abaturage ba Somalia ubwo bari babasanze mu murima barimo guhinga. Ni muri babaje ku rundi ruhande wakibaza ngo abaturage babajijije iki? Ni ibintu by'amayobera utabasha kwita usobanukirwa neza, ariko mu by'ukuri buriya hari impamvu ndetse n'ababonye ibyo ngibyo biba bifite ukuntu babisobanuye. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukandira like na subscribe ku batarabikora, munadukoresha ku nshuti zanyu, muraba mukoze cyane. Imana ibahe umugisha, turabakunda.